ako chitab Kalenjin kengalali akobo daktari kimeto katakim koit live studio lakini amu katinye program neo busy ako tukimboiyot kakimi kong'ete karon ako kakimi akoi betutab Jumamos akoi saa sita kemboi ako kamire kong'ete karon wikino nyone kimutu inendet konyo studio kiwek mentor kikonet tiendo akot tienwogik chik kotinye ng'alekab culture, tinye ng'alekab current affairs, tinye tuguk chechang kabisa. So kongoi daktari eng boisiet nekiyai ng'ololchini biik eng oratinwek cheterchin. President kangemandai kebendi break ako kaketwou kityo itu kidogo ameche akonin privilege imwa background neng'ung kinerchi kokwet ano kimwa kidogo ile oiye kenyisiek chu kikuk kiune sobet tos ne neikere ile tos kowalak kenyisiek chu kiche amu chang kasubik chekisubech eng olimbo ground. Karibu. Kongoi ose ang takseng'wong nekotachech. Tatesetai amwae kongoi eng boisiet nekararan neoe eng emet South Australia. Ane kuya kaimwa kwa eng nguno kwa president nebo biik chok chebo Kalenjin chebo Kitwek, eng association nekikure Kitwek nemitei olimbo Cherongo nebo Australia. Ko kisikekure Kitwek ko amu kimeche kenyoru tuget nemuch kiumegei ak keng'alale. Nengeng'alal kekasech, nengetweku kekasech, ngetweku eng emoni kekasech, ko ngetweku kemeche kemwa kiy nekimeche kemwa ng'alek chok, kemwa shideshek chekitinye anan ko kimeche kiyokte ujumbe kekasaksei. Keker kele ngokararan ng'oliondoni kekure Kitwek amu nitok ko tugenyo. Ko president nebo biik chok chemite olimbo Western Australia ako koiyokwech kole yoit South Australia omwaite ole oye kimi pamoja ak biikab South Australia eng igorta nebo launching nenywa nebo kenyit agenge. Ko ane eng background nenyu kuya kaimwa ko ane ko kia mwalimu ako takuwa mwalimu. Kia mwalimu eng emetab Kenya, kianetishe kenyisiek chechang eng sukulishek mbalimbali. Yeityo anyo emoni nyasoman, ko kinyasoman kosit nekile project management. Aker ale ngokararan kosini amu konin boroiyet nebo kabwatutik ak kokonin naet ak kakuyet nebo ole kimanejendoi projektishek cheterterchin. Ako kianyoru kelchinet eng emoni aai boisionik cheter chebo project management. Ako nguno aweke nyanetishe kora aker ale kota mameche autie boisienyu nekikataune. Ko nguno amite anetishei. So eng nwakindo ko nekit ko background nenyunet ko nebo education, ko kanetindet. Yeityo anyo aboisie anetkei project management eng emoni akatestai aai boisiet nebo projects eng emoni bo Australia. Kongoi akere ui atinye ng'oliarab chepsiror nemeche kotebenen. Kongoi mwalimu. Ache biikab Kalenjin mising ko kikenake eng excellence ngechut anywhere ako cham kemwoe ngechut lekakichut keeku the center of excellence akekure SI value nebo SI unit nebo excellence. Ngiro ole kakonam chitab Kalenjin ko lazima koek successful. Ara in president kibunu ano eng olimbo gaa, ano olimbo gaa kinerchi ano akietune ano kotomo iit Australia ni? Kianerchi olimbo Mosop eng Nandi, kokwet nekikure Ndalat. Akasomane Nandi, yeityo awe Moi University anetkei kosit nebo education. Yaatar eng yotok awe aboisie eng sukulishek cheterterchin eng Kenya aeku kanetindet. Ko nekit ko history nenwach noto. Ameche ititestai amun kimeche kenyoru background, kitinye kosik cho chechang chemeche kobwa emoni bo Australia. Kimeche kenai kele kitos how old kitinye kenyisiek chetya inyoni emoni ako kiune transition neng'ung amun inguni biik cho chechang kobwone emoni ako
mache kokas kole kibwa biik ing or ne ako kitia chito konyoni amun bwane biik at different stages. Mi che bwane kokatar form 4, mi che bwane kokakwai kasi, mi che bwane kobwane direct kou skill migrants. Ing achek chechang ko kikibwa students. So kinginyoru ko kitinye kenyisiek chetia ako kiune transition eng inyoni. Kongoi Chepsiror. Chitugul kotinye bandanyi nakilen kila chitugul kotinye journey nenyinet. Ko amakergei ako ndo tupche ako ndo saram ko makergei bandab chitugul. Ko ane ko kianyo kwa mwanafunzi ko kinganyone ko kinekit ait kenyisiek kitomo ait lakini kinekit ait 40. Anyone emoni bo Australia. Ko nekit ko transition nenyunet ko mauit mising ing kabwatutik, maloit mising ole kiabwatindoi Australia kou ak tuguk che kinyanyoru. Amu kiayai research ne kararan. Kianai ale emoni kouni ako kianyoru eng biik che kiakondoi. Anai naet ale emoni kotepche kouni ako sikisuldae mpango chechoket ko siyai kouni ak kouni ak kouni. Ko nekit kiakokona biik koboraiwo kabwatutik akobo tuguk che nyanyoru eng yu. Ko transition ko nekit ko kenyit nekianyone kenyisiek che emoni bo Australia ko ngap ko ngwanit sobet kitikin si ngap ko yatak. Ngap ko ngwanit, ngap ko yatak. Ko kenyisiek che kikabwa eng biik che kikabwa kenyisiek che mi let yo kidogo ko nekit kotomo koit COVID. Ko nekit kimeche koui, kingeringen kasisiek che kimuch kenyor. Akot eng boisionik che terterchin ko che professional and so on ko kimeche koui kitikin. Ko abwati ale ongen ole kiu eng achek che kikabwa emoni kotom koit COVID ko nekit kimeche koui kitikin. Lakini ngamwa ale kito nekimieit ko amu kiatinye community biik che kikanyokotaacha che kinyokoborwo line, koborwo kolecho ngiwe iyoe kuni, ko ngiwe yun inyoru boisiet neuni, kisire kuni resume, kiyoe kuni ak kuni ak kuni. Ko ngitinye biik ko maamin kiy. Ko nekit alen kou kila kou age tugul komitei kewelutik che imuch kobit, lakini ngitinye biik inyoru oret tuguk che imuch isuldae. Amite atesyi ng'alyotok siwalu kora amu amaitu emoni bo Australia ko kemwa ile tos kinetisie iit which level ng'alekab kanetisiet kora amu chang mwalimuinik chekosech akosubech amu kebor kora kole kitinye salary eng Kenya. So imekana serious decision akile oye ameche transition awo emetab Australia. Kikait which level ako tos kiune kasi nebo teaching nekikere ko quite motivating nekinemin ile oye uyo kaiketibate somanet amu itinye mwalimuinik much konetis chito 30 to 40 years anan 50 years komi konetisie lakini inyendet ko kile oye ngawo emet nebo olimbo Makwan ako ibiteshi kora ile kangomwa Chepsiror transition ko kiune kinyokorisibenden ano emet kokeitu ko ki mwalimuiyot itinye ofisit saini ko kakindeun chaik saa 10 ko kakechopun kunotok so akishukan kityo emetab Australia. So unoto ameche kora iwolu ngoli amu kanyoru mwanafunzi nengung ngine kineti kole you were a English teacher. Ako baibait kabisa kole akere my English teacher. So kait chang biik cheisuben eng yu. So iwolu kongoi neo ko in kaoteb tebutik karibu 3 ngawal eng nwakindo ale ngataune neketeb ile kirisibendo ano emoni ko kaamwa ale amu kiatinye biik che kinyokotacha ako biik che kiakotebi eng emoni kenyisiek chechang komuch koborwo konama eut akoborwo kole kibendi kuni kityeche yo sikeba kole. yes. Ko ing chito nemeche komanda eng Kenya abwati ale kito nekararan agenge ko inyoru network nekararan nebo biik chemuch kotachin. Ko noto nekitoreto ane Schengen system nebo Australia. Yes. Ko kianeti high school eng Kenya ako tatesetai kora aneti high school eng Australia. Yes. Ko mamete kanetisiet kiawal kityo
Mbaret. Kiawal koi. Kiawal kityo. Lakini boisiet noton nekioyoe atkinye ko netoyoe kora eng emoni. Nga amu kaamwa ale kinyae project management ko kiameche ates abara naet amu kiager ale naet notinye nebo kanetisiet ak naet notinye nebo education ko nekit ko kiagere koyamegei. Alechigei ndaboroi anae kiy age neter eng yo ko kararan mising. So kiune process as a teacher transitioning ko kiboisie an agent kiyochigei mwenyewe amu the key mwalimuinik chechang ko when it comes to ngalekab process ke kolen oye ameche Australia ndetou ilechi process 1 2 3 ko given up. Tos kine one of the key nekibushenin sayo mangalale previously about the process amu kobunu chepsiror ground kwa university age nemi koimut lagok 92 kongete kebeberta nebo county nebo Uasin Gishu ako shukan nyo kabisa shukani every ndegeit age tugul ameche iting kidogo about ngalekab process kiune wakati nengunget. Anganendet komaboisie agent. Yes. Amu ki ing betusiek chotok ko kitomo konde ngatutiet university nekikawe nebo Edith Cowan ing Western Australia kole lazima iboisie agent. Yes. Ing emoni nebo Australia mising ko universities chechang ko kikotoi konde ngatutiet kole lazima iboisie agent. Yes. Chechang alake. Lakini mi alake che iyani i-applyan inyegei. Ko chechang ko amune sikole komach iboisie agent ko sikosich inyoru advice nekararan from agent. Asikoma lazima icheket kila ilechini arai kosini koune tos kona kosini anyor ne tos nganyoyu tos anyoru ne eng tai yo tos kosini koito ano ndawendi ni ko ngalechoto tugul konyolu itebe maybe chito neu agent. Yes. Lakini ane ko maboisie agent kiaplanchigei amu kiangen ale kosit no ameche ako kiaro universities somok eng Australia achaguan Edith Cowan amu kimi ng'ony beit kidogo ako kimite state ak city nongen biik. Kiatinye kora admission nebo Canada. Yes. Ko kianyoru offers chebo Canada akanyoru chebo Australia. Akakweri kityo aker ale okay atinye offer nebo ni ak ni ak ni ak ni. Ni komeche siling chukile, ni komeche siling chukile, ni kouni. Aya nebo Canada kouni ak uni ak uni. Meche makali mising man. Lakini akweri kityo ba kompeana ale okay. Ngotawe Canada abaibe course ni. Ko nganyo Australia ko yu sukuli nawendi. Achagwanas. Chichutae. Imuchi kechobosta. Amuchi kechobosta aker ale kaikai nebo Australia amu netai angen biik ing city nawendi sikosich kotacha akoborwa oret. Yes. Nebo aeng ko Australia ko nekit ko emet nemalo mising ing oleu weather ing Kenya. Yes. Aker ale ngale chepkebortos ak snoi. Mabu. Maisha kenyisiek, mama kenyisiek mising ako. Aker ale ngawa emet nekit ko nelalang nekit ko kergei ak Kenya nemalo mising eng oleu koristab emet. Mawai ki challenge the fastest amount of school fees kilipan nangikai kitinye ki nekimi tabut nekikai korba iribege. Kiabangangei karibu kenyit agenge abangani angen ale kamach awo kiai IELTS akatebi korok angen ale akale ngabangangei abangan ajeng fees etyo ko yuto yu asiu nguno yu abangani kai IELTS akanyoru offers pasataw abangan lainda nebo fees. Bas kongoi president asama kurenen president amun ingen ile kandoin jina ako uyo makimwa komye
biik cho tugul chebo chebo South Australia missing chebo Kalenjin ko kikisubi footprints chekwak kong'ete kimwoe kongoi akakoyokwo akot message kandoik chwa chebo kitwek South Australia chekakomwa kole mwaitawech kongoi nenyo kokas emet tugul kokas biik choche tugul eng ola tugul ole mi ing ole mi chekotom kokas kole akwe ko kikisubi kelyekok eng oret age tugul kondoiwech former president bwana CTNA ko inendet kabisa nekiiborwech kabisa oret nekikibirchini simet komwoech kole koba kuni ak kuni. So kait nguni Australia kaichut community mwawech as ile kisichut kitwek ko kiune kingiitu ko kimi world level kitwek kiyaa konam ngweny ak kimwawech ile kisikaitos ile kimi president ko kiune the journey. Kongoi ako kongoi eng boisiet nekoai kong'eten utou kongoi eng boisietab Steve CTNA chito nekindoiwech eng Western Australia maimuch koit igorta ngwong amu koindochin emergency response ngolinbo Broome ko maimuch koit lakini koiyokwa kolejo mwaite South Australia ilende kimi pamoja akemokwo kiy age tugul nemie. Kingaitu Western Australia ko nekit kitomo ketau kitwek. Kikimite biikab kutit chechang Western Australia lakini kitomo ketau association nebo kitwek. Lakini kimite association nebo biik tugul chebo Kenya ing Western Australia lakini nekit ko kimakokim. Kimakomi kimnatet nebo ngonyor chi shida komuch konyor toretet anan ko chegat ngo wanafunzi chekaitu ko nekit megere komitei kwa mfano kobitas mitei maket nebo kituyogei amu biik kotinye mahitaji cheterterchin. Mi maket lakini association ini nekatanyolu kotoret biik ko nekit ko kimakokim. Ip kole biik katakikany ne missing in biik alak kong'etin koboisieiwech angetou nenyo nebo biikab Kalenjin asikiumegei akimuch isiketar shida chemengech eng yu. Kekur barbecue agenge nekiatendan biik karibu 300 akotoigei kitwek kong'ete akeregistan kitwek eng wikinoto akotoigei kitwek ako kikiregistan biik kale kibo kolata eng wikit agenge akotoigei kitwek. Registration in which form of registration kesir kainaik anan kionde siling anan kyoitano in terms of akwege registration process ago. Yes. Kisir kainaik. Yes. Yeityo keker kele sikotoi kele serious ko ilipan $25. Itoku man ile itoku ile ichito ne serious neimache association ini. Amu komwa kutit ko rahisi. Lakini komwa silingit lolet ko ngap koui kitikin. Yes. Bas keker kele meche komite kiy akot nda siling nemining komeche komi ne kakonu chito asikobor kole chichi ko kakoyan iman kong'eten keregistanegei man kesir kainaik ak keregistankei kele lazima ilipan amu akot ngalen ingen ile ng'atutiet. Yes. Ko biik akot nda $1 ko lazima ilipan kiy kitikin asikobor kole kaieku member nebo association eng emoni. Ngap komi akot kelen dollar membership ko lazima ikonu kiy. Lazima ikonu kiy akot nda mining asikobor kole iman iyoni. So kiregistan kitwek akotoigei kitwek kong'ete yotok. So kotos chu 300 ko kingobe 25 kotong'eti ko 300 anan mi biik chekichut sakek. Eng kawaida missing yotok ketime keng'etin ngalen ingen kiro akot ndegeit akine yolonye eng runway kole korom koyo
ya mite ko kameto ngonyut kotesetai komeche kochut bolik ko yoto ye korom mising. Lakini ngipkomi barak yun komuch akot konde autopilot chito neindoi akwa kobatis akole uchamegei. Kou noto akot akine organizations yo kitou kiy kokorom. Lakini ngipimi tai yo kakocham chitugul ako kakonyo chitugul kocham akoboibochi koek rahisi. Lakini kotaketoi kotom konai biik kole bane akot biik alak chebo kutit ko kicham kolen ngomach opchei biik ako biik chok kole komach obandech ak biik alak ngatakemi tugul ak biikab Kenya alak kalyashu ketoi association ini ako kamach kitabangei eng taban yo amune. Lakini ngele ng'oliot neo nekiyaech siketoi Kitwek netai nebo maana ko ng'oliotab welfare. Amu kingobit nguno chi kasirto Tilia, kasirto Sigin anan ko ne koyoche keyai harambee. Ko ngap keyochi chito age harambee kenyor $1000 anan ko 500. Keyochi age kenyor 5,000. Keyochi chito age kenyor 10,000. Ko chito ne labda kamakotinye choronok chechang anan ko kamakotinye biik chechang cheingen anan ko chito nekotakoitu kouui amu mamitei umbrella nebo biik cheimuch keitchi. Keker kele ngobo maana kiumgei asiketare shideshek akot cho mengech chebo kurgat. Ko kimi biik chekilen kopchei biik akot biik alak chebo kutuswek alak ko kilen kalya biikab Kalenjin chekaba taban yun konait yun akwam logo chechwak ngeban biik eng olin bo eng konainwa nebo association nebo Kitwek. Lakini keng'ololi nguno ko amu kiro matundek chebo Kitwek eng community, toretet nekikonyor biik amu association. Kiro umoja nenyo nebo biikab Kalenjin nekikoumech association ini nemakisile kele chichi komatinye kiy anan kotinye mamii chit member age tugul kotinye kimnatet nekergei ak member age tugul. Ko amu kikoro kunoto kikotoigei association chebo biik alak kutuswek alak eng Western Australia. Ne nguno keng'ololi komi association 8 chebo biik alak kutuswek alak. Ako bichotok tugul ko kinyor maket amu kero biikab Kalenjin. Nguno ketinye association 8 chebo biikab Kenya chebo kutuswek. Tabalas neka agenge nekabo biik tugul. Ako tugul ko kilechine chutaundoi ano. Koborwech oret. Konamech eut. Koiwech seminar. Koborwech kokonech constitution. Tukchoto tugul cho ko kikitoret akichek kelechi kararan ki. Koain kokolen kalya bichu kaba taban yun. Lakini ngipkomiet ero kole ngomie ki kolechech kotoreti kelechi akichek kongoi. Koroni. Katiba koroni. Leadership ko team nekitinye ko structure nenyo kouni. Ako ki amune sike offices chekitinye kochu. Ako ki amune siketau offices chu kwa muli. Okere ngochamen anan oteshi kosubkei ak ne akoleu. Nenyo ko kim kineu sports. Notinye akokwek. Ako kacham kabisa betut neb rally neb sports. Komi biik alake che labda komakim notok icheket. Labda kimeche welfare nege. Kwa mfano. Kelechi oro ako nekocham oiste nekokere ole mang'ete aketestai. Ko nguno kit ketinye kobo welfare kotinye amu angot akichek ko kikabit ng'olyo amabit ng'olyochi anan ko lakwa anan ko korom kabisa ngolib emoni. Ki wakati age kelen kimi ak biik lakini ngakimi achekei. Ako ngap kole chito probably ameche kityo welfare nege lakini maboto ng'alekab Kitwek anan kole chito kityo ameche kityo ane probably abunji kityo sports. So akonech your wisdom and akone igere ile probably akwek much anyu kityo ane osea kong'ete akale kityo ameche ai kityo welfare and aingen welfare kityo nengwong amameche agenge nebo Kitwek. Yes. Kongoi osea. Tebutiet naketeb ko tebutiet nekikiborye karibu kenyisiek 2.
Yoketou kitwek nebo Western Australia. Kakiborye ng'olyondoni amu mi biik chemwoe kunotok chekilen ameche ane kityo welfare. Komake kitwek ini. Ameche kityo welfare ngonait yun. Ko ki ng'olyot nekikinde katiba nenyonet ko kikimwa kele products tugul chebo Kitwek Association ko sikosich inyorchi kelchin products chebo Kitwek Association ko ibunu kurgetab Kitwek korok yeku member nebo Kitwek asienjoyen products tugul alak ngo welfare, ngo sports, ko ne. Ngap sine ketinye events chemuch ketach chitugul. Ko cho ko ki nekiyat kele obwa akot sports day ketoche kora biik tugul. Malasima kele members ichekei. Lakini cheu nguno welfare, cheu products chebo kijanaek, chebo boisiek, chebo leketyo, ko cho tugul ko products chebo association. Keker kele asikosich koribok ak kong'otak koi ko lasima korok sikonyo chito ko koek member nebo Kitwek. Yekainyo Kitwek asile ameche aek welfare, kacham welfare ini. Ak ameche kora abunchi association, ameche nebo students, ameche nebo ni kunotok. Ko kimnatetab welfare ko kokim Kitwek nebo ra. Ko kikinde ache kele meenjoyeni products choto tugul korok ngotko mai member nebo Kitwek. Sikokimit welfare kwamu Kitwek. Sikokimit nekabo sports kwamu Kitwek. Ko tukchu tugul chu ko products chebo Kitwek. So eng yoto amun kimi akiche yoto ako kekas ng'alechu amun angen ale sikotebose amun kikekas akiche eng biik cho alak tokotebenech ak biik cho alak kole amune sikechut Kitwek ako tirani katuketebi ng'weny ak biik kidogo kotebe ng'olionoto kole sachut ane Kitwek asiche ne. Ko ng'oliot nekakimwochi kora ake nebo maana kelechi kitinye welfare, kitinye ng'alekab sports, kitinye ng'alekab culture, kitinye ng'alekab kijana, kitinye ng'alekab sensitization chebo ng'alekab social issues chemi society. Ako in future yetokchinigei ng'alekab economic empowerment nebo biik cho. Namoche sikoitige ng'alale kidogo. Ahora ki challenges chekwok che main after nguni ko tau. Ko ki kewelutik ne chekionyoru. Ako kamoche kora sikoit ilechi inde Kiingereza kidogo amun ole biik kabisa kokoek chumbin chicho. Ko kakas biik kora kole aikase kutit komie. Amun mi biik chekokas Kiingereza chekuk kole ngu kachumbin chicho. Ako kakas kora uyo kai mwalimu bo English. Ineti Kiingereza anan bunu Kiingereza chekuk ako kamoche kora simase Kiingereza kidogo. So kas bichu kole itinye akiche biik choto kutit che ngong'alal Kiingereza kumeno ile chumbin chicho anan ngo. So siwalu choto. Kongoi Chepsiror, kaiteb ng'olyot nebo amune sikenyoru amune sachut Kitwek. Ng'olyot nebo maana noto. Kutebutiet ne kararan. Kararan man konai chito kole nganyo association ini anyorchini ne. Ne kelchin anyorchini. Netai kuye ko kakimwa amut kemi emet neloo ak kemi emetab chi. Ko kiumigei asikobit kenyoru kot nemuch ketare shideshek cheimuch kenyoru ak kemuch kora kiumegei asikosich keboibochigei. Kiisugei amu ki family. Ko kergei ak tebutyono ko kergei ak yakateb chito kole amune sabunchi family. Maunoto. Akateb chito kole amune sabunchi family. Family ko ki nekiisugei amu bo maana inyoru tupcheng'ung, inyoru chepkamating'ung nemuch komi koboten eng betusiek tugul chebo pichiindo, chebo boiboiyet ak emoni ko stress. Kilabati kecheng'e silingit ngap kotos labat metit. Ko kararan komitei much akot otuye ako much orori ako amegei emosto. Kitwek ini kokonech platform nemuch kenaegei
ngap akot mi chito nebo kurgat amengen singobi ngobit kiy komengen akot ile kaka chichi ko chitab kurgat ka chitab kokweng'ung ko mi ng'olyot nebo identity nekakemwa nebo maana mi ng'alekab welfare ne ng'olyot noton nekit koba maana zaidi amu ngemi emoni lakini welfare kityo kora koma wakati kityo nakosirto chi akot yo meche chi kotunis anan ko akot welfare ko kiro afya nebo chito tugul eng sobenyo akot welfare ko mineni kole ngap ketil tuyet kijanaek akebe taban akemwa chechok kou notok kotab leketyo kou notok boisiek welfare nebo lagok kiro the total person ng'olyot nebo investment kikibwa emoni keset ko ngesete ko tindoi chitugul orenyi nemuch kokonore tugukchik akoinvestan eng olinbo Kenya lakini kingen tugul kele chang biik labda akot kioro akot okwek nyu chengap akot koyokchi chichi kebirun simet kelechin soso kila kiy tesetai project komie lakini tait chito ground ko kamau noto bas ang ng'olyot as nebo nyolu keintegraten kitwek ni kokonech nafas nebo keintegraten ing emoni ko emet nayep nekonech nafas konech opportunity neu nguno kemite studio neuni konech opportunity nebo funding nebo associations chechok ngoi chito chichak komenyoru toretet neu noto makonin serikali dola chelen oe orochu 10,000 ibiribe afya neng'ung nebo iman inyoru chaba services chebo serikali lakini ko ki grupit nebo biikab Kenya chekingen kele ngebunu emet age kebwone emet age ketinye challenges cheter eng chito nekakisikyin emoni meche kiyan kunoto kele nginyone kong'ete emet age iwendi emet age mising ko eng emet nenyo mising ko eng emet netinye chito nebo makatet neter ko itinye challenge ko nguno kitwek ko agenge nebo nekonech opportunity neu noto nemuch kenyoru toretet eng serikalitab Australia ak toretet eng emetab Kenya egu tuget nyo nekitweku kelen oye oetech kemwa ng'alyo probably keng'alale ng'alekab funding ako ameche itiny kidogo eng oratinwek ne ak ne chemuch konyorchi kelchin association cheu kitwek kou serikalishek chebo emoni akitiny Western Australia kotinye sukulit amache kitorchinigei ketou sukulit nebo nekinetegei kutit nebo amwa kokeutie teresani kutit kabisa kila betut eng betut akitorchinigei tiny kidogo akobo ng'alekab funding ako tos kou kitwek Western Australia ko tos kikoit wakati tos kionyorchigei funding kobun serikalitab emetab Western Australia akameche kora siketiny amu kakitinye kandoindet nebunu Melbourne, kakitinye nebo Sydney, kaul represented tos kitestai tos kiworkenda ano tugul in collaboration with the other association chebo other states sikoit wakati nebo angot ku kotab kaa eng Amerika nemuch kobwa pamoja sikobwa biik cho kora ke-celebrate ngele kakituye ake tos itat level anan tos kiyai ngorcho chemeche kende akemuveni siko kasubik chok kora konai kole oye kitinye ole kitorchinigei kora ko ki bororietab Kalenjin eng emetab Australia. Kongoi Hosea. Tayari kokeit yoto. Kotoretech biikab South Australia kokonech platform nebo interstate. Yes. Nekeng'ololi rani ko eng betusiechu aeng ko kokitinye biikab New South Wales. Yes. Biikab Victoria. Biikab South Australia. Ak ngong'ering'en biik chekokiitu Western Australia lakini kokimi akichek. Yes. Ko nekit ko states ata ang'wan chenekit koek represented.
Ko nguno kito nenyolu keyai ko ke-expandan ak ketestai keng'ololjigei biik chemite ACT, biik chemite Queensland, biik chemite Northern Territory asikosich kiro kele associations tugul chechoket chemite tabanwek tugul chebo Australia ketou mambulit nemi barak neiumei tugul. Kito neimuch keyai komuch keregistan association nebo Australia tugul ne membership ko corporate ma individual. Asiko Kitwek SA ko member, Kitwek nebo Western Australia ko member, kou notok biikab Melbourne, kou notok biikab New South Wales, kou notok biikab Territories tuwai, kou notok biikab Tasmania. Bas, ko niton yas nekecoordinateni ak keyoe ng'alek chok tugul chebo Australia. Notok netoretech kora amu ngeincorporaten kou notok kotoretech kora keattractan ng'alekab funding. Amu lazima koek incorporated associations eng emoni asikosich konyor toretet nebo serikali. Amu mi ng'atutik, lazima imiten standards fulani, lazima iegu registered ing section fulani. Ko kuna acheket ko kikiregistangei ku okweket kora ko not for profit association incorporated. Ko amu oonotin eng serikali ako oonotin komau biik choae in faida ako omi otoret community ko kotoret serikali kwai tuguk chekatoe serikali inendet. Ko notok amune sikokonech serikalitab Australia anan ko serikali ko federal ko serikalitab state anan ko territory kotinye rabisiek cheikochin association cheu chuchoket amu boisiet neiyoe ko kaiwisischi boisiet serikali. Ngium biik ak ing'ololji akoboiboitu biik akotiar mbiret kou yeketiori rani ko kaites afya nebo biik, ko kai minimize mugonjweshek chekatanyoru biik anan ko stress chekatanyoru biik. Amu emoni komeche kopreventan isio kirinda amait ko kinyorundano funding. Tebutiet nekararan ko funding ichu, rabinik chu ke applyoni, isire proposal ko kairo ile funding ino komeche chu ak chu ak chu ak chu ak chu. Ko kasit neo kesir lakini kararan. Kikenyoru funding, kikinyoru besho $15,000 eng Western Australia chekitoretech keranane association. Kitoretech biik chok kitinye tuyet, kotoretech ke hayan holit, toretech ke hayan tuguk labda tuguk chebo lagok, kimutune biik chenyokong'ololwech ngap kemeche resource persons che specialist eng maswek cheterterchin. Kotoretech funding ichu eng tuguk cheu chotok. Besho kenyoru chebo 5,000, kenyoru 5,000 ake kenyoru. Ko kikenyoru funding cheterterchin chebo boisionik cheter. Lakini tugul lengo nenywanet ko kikimit association. Amu mameche koek kila kebendi members kelejin yo contributen chebo ni, mutai contributen chebo ni. Ako association ini ko suppose kotoret member. Ko ki kandoik ketieme kiro eng kotugul kiro kele kinyor or ne neimuch ketorete keboisie Kitwek ni asikotoret member. Amu kakomitenkei chito koek member konyolu as kiro kele mite yun tuguk, mi rabinik yo chebo ni, mite yo chebo mental health, mite yun chebo sports, mi yo chebo COVID, mi kimasa chebo major projects, mi yo chebo capacity building, mi yo chebo women health, mi yo chebo sensitization nebo students, mi yo chebo kunotok. Ko kararan emoni amu ngap meche kemwa kongoi akobo emoni bo Australia. Amu emet naiyeb ako nekonech katiaknatet keyai boisionik chok ak keyai programs chechoket kosubkei ak oleu atebenyo. Ing emotinwek alak kwa mfano komemuch konyor biik katiaknatet ak konyor support neu nekinyoru eng emoni. Kemwoe kongoi eng emoni bo Australia amu
katiaknatet ako supporteni kolen meche utau so otestai. Yes. Capacity building. Yes. Mite rabinik chebo capacity building chemuch oyae seminars, imuch omutu big specialists chemuch kotoret in kandoik kele kindoitoitoi ano. Lene ng'atutikab Australia asiyo kindochini association keyai ing oret nekisubi ng'atutiet. Kwa mfano lene ng'atutik ano leadership capacity nebo kandoik tugun cheu choto kotoretech kot. Ako ameche asom biik chok chemi emoni bo Australia netai ko joinen association chok bo maana kemi tugul sikeumgei ak keyai boisionik chu kiyoe kosubkei ak objectives chekakamwa Chepsiror ak chekaatin kidogo. Nebo aeng ameche asom biik chok konde eut barak ak ole tos toretito ano. Malasima akot iyeku kele kenyo iyeku official, lakini missing eku akot kei ai kei nyo toret ngomi program neu nekakobo amut neu nebo rani cheterterchin inyo ak ieku active member itoret association amu ngokimit kitwek iko ikim. Ngokim kitwek ko ikim koi member ako im Kenya neimite South Australia. Ungikimit association chuchoket amu chuto cheng'ololdoiwech. Mite akot imi yotok makolo wiye chang ng'alek akere labati kora sait kabisa. Mite itin kakamwa Chepsiror ng'alechep economy ako ng'alekab investment kidogo. Amu nging'alale investment eng emoni ko korom kabisa. It's a conversation kiketem amu angot bichep tulwet kabisa ko ngap yakotuiyo komatare tuiyeng'wa maiwere ng'alekab investment. So ak chitab Kalenjin kora ko meche kora nga formula nebo investment amane much investment chechuk much ande investment tugul karishek ko Chepsiror ko much konde cryptocurrency anan online. So what's your as a leader, as an elder, what's your advice for the younger people? Maoni nenyu ngamwa maoni nenyu yeityawe approach nekiketekan. Yes. Nekikeib ko ki association. Netai maoni nenyu netakere ale chitugul kotinye opportunity nemuch kwai tuguk kosubkei ak naenyi ak kosubkei ak maket nemi muguleldonyi. Yes. Mi kachichet neitinye muguleldong'ung. Yes. Ingen ile oye tamakchinigei ayai kuni. Ako investment ole isiwe lainda nekewe kwa amu itinye kachichet fulani. Yes. Ako labda itinye uzoefu, itinye naet, itinye kakuyet, ako labda itinye ikingen iyai kasi fulani. Yes. Lakini cham kelen mi kurget eng bukuit nelen tiem tuguk chechang, tiem ni amu menae kile tos u ne ni. Yani len ibara anan ko cham kolen Kalenjin kisetet akatam. Yes. Eng nwokindo ko len biikab Ingereza diversify your portfolio. Ko nekit ko ng'oliondo noto necham ko lakini acheket kelen ing kitwek kokonech platform nemuch keng'alale ng'alechuto. Yes. Nemuch keyai akot seminars chebo investment. Ako konech kamuket kitwek ak kemuch kenyoru funding nemuch keyae seminars cheu choto. Yes. Komuch kelechigei kilyon eng Western Australia. Nebo aeng ko Western Australia ko kingele kilyon amu kikinyoru kele acheket chechang kemi emoni kakisebetete. Keldo age komitei Australia, keldo age komi Kenya. Borto komi Australia, kabwatutik tugul komi Kenya. Makutik tugul komi Kenya. Ako noto ko nekit ko agenge eng characteristics chebo chito nekang'ete emenyi akwa emet age. Mising ko achek nguno biik chekikibwa kechome. Ingen mi biik alake chekiba ko labda kamwe chemarget anan ko kiy neuno.
Ko biik chechang chebo Kenya kolen ndanyoru rabinik eng yu aka investan eng Kenya. Ko kararan. Keker kele ara kilyon kiyumigei eng emoni ngu katakitou kiy neimuch siyo kimi Kenya anan ko siyo kiyoktoi rabinik koba Kenya ketinye kiy pusakit nenyo eng yu nekiboisie keinvestane Kenya. Ko kikimeche ketou kekure Kitwek Sacco. Kekilen keboisie Sacco. Amu Sacco ko open to membership ako member driven. Unlike company ne limited by shares. Tugun cheu choto. Keker kele ko kararan keboisie Sacco. Ketou kimeche kekure Kitwek Sacco. Ako kikimeche kele kirigistani eng Kenya amu interests. Kimeche two vehicles. Kimeche nekiinvestane eng Kenya ak nekiinvestane eng Australia. Ko ang meche keregistan kitou process nebo registration kenyoru advice kongete commissioner ba cooperatives kole amu biikab diaspora komi ngatutiet eng kainaik ole kirigistandoi kainaikab diaspora Sacco. Lazima kotinye kainetab emetab Kenya, lazima kotinye kainetab emet nemi bichotok. Lazima kekure diaspora. Bas akotestai. Nguno kakonech koro kainaik somok. Kenya, Australia, diaspora. Akulechech umeche waine. Kele kimeche singap keale plotin akirangu kiteche, kimeche tukun cheu cho. Kole ngokwe komawo Sacco. Mawo typical Sacco na much kolonchinikei rabinik. Ko nguwa umeche ngalekab investment. Yes, kuikas Kenya, diaspora. Kenya, Australia, diaspora investment. Cooperative. Ketau kadi. Ko kia agenge founding members, kia honorary secretary ketau, ko Steve, our president, ko ki president, ko ki chairman, ko Ken, nekomitei korta ngwong, ko ki treasurer, ako treasurer wenguno. He has a higher degree in accounts. He has a higher degree in project management. He's an FOO, never accompanying in resource sector. A very senior position. He has a wide experience. So the Kadi is very well professionally run. Ne kamecha some big joke chebo South Australia, aleji kai ak biikab Melbourne ak Victoria, ajek tugul chekimi Australia ini ongechut Kadi ini asikeboisie koek agenge eng tuguk chekiboisie keinvestan eng emetab Kenya. Tugul ketesetai keng'olole as kelen arang new ing Australia kelyon. Kitinye that conversation as nguno Western Australia kelen now ng'olole as investment ing Australia kelen kakiapproach down Kadi ko kenyoru ko vehicle. Ngemeche king Kenya keboisie Kadi. Kimi as nguno kelen ang nyo kimeche anyun ing new kelyon ngap komi biik choe chama komuch ko saven biik akot $100,000 to $300,000. Kemi as nguno kelen emet nebo Australia, ng'atutiekab Australia kilelyon. Now we have that conversation. And that's a very good conversation. Sait age ko kitom kang'etin makikoromen kitom kenai biikab Kalenjin ko ng'ering mising ng'alekab investment. Kikenai biikab Kalenjin kele kitinye excellence man koyo kakitaune. Lakini kitom kebor ng'alekab investment mising. Ako kakoyotwech oret akesubok akeyoni boisionik chebo bandab tai. Amache kityo itimwaiwech ile tofauti nebo Kadi ak Saccos alak chemi emoni ak chemi Kenya ko ne eng biik alak chemoingen komie. Nebo oeng une nguno management, une nguno boisiet, une progress, une maendeleo eng ngalekab registration ak ngalekab growth chebo Sacco chebo investment in corporation nengwong nebo Kadi ako nenyo tugul ko biikab Kalenjin ako ing Kadi toko oyanchi tugul nguni ko engen ile cham komwoe Kalenjin kole murek tutigin chebole ngeyo kele kebenet Unoto. Sikaron kakobalak ochutchi tugul. Uwene nguno otoche chi tugul. Otoche biikab kutit kong'ete emotinwek tugul anan ouwene eng ngalekab membership. Kongoi Chepsiror eng tebutiet ne kararan. Eng nguno
ko kakamwa ale kikiuche kadini kong'ete Kitwek. So kadi ko ki lakwetab Kitwek. Ako akot ngirong their website komwoe komie kole kikibunu kuni. Kingeregistan kadi kikiborye kabisa wakati nekoi kot koit keba Kenya keba Kenya mara 2 kot kenyoru certificate nebo kadi. Ko biik chetai chekiregistan ko ki biikab Kitwek. Amu kikiukeyu. Kenyoru 125 members. 125 members che biikab Kitwek chekakongei kole kakecham ng'olyondonep SACCO. Nep cooperative, sorry. Ak ketestai kebuilden cooperative noto kot koit nguno biik 200 ak kiy chekinekit ko chechang ko biikab Kalenjin. Ko ing ng'atutietab Kenya ko cooperative age tugul konyolu koek ityakat kotach biik tugul. Manyolu koek kityo kiy nekilen ni anyun ko cooperative nebo biik chebo ngona yo, biik chebo kut agenge. Ko yatat SACCO ini koingian biik tugul chemi Australia, chemi region nebo Oceania. Lakini ane kwa president nebo Kitwek ko maslahi chechuket netai ko biikab Kitwek. Ko ngaro kiy nekararan amwachini biik chuk alechini oye mi kiy nekararan yu ako yo ngebe yo. Amu my mandate noto. That's my mandate. Ami ateteanchi koang'wererchi biik chuk akalechi oye oret ko yo kadini kongenam komie asikenyoru tuget. Amu ngap ko SACCOs alak kwa mfano ngap SACCO age kotinye idea nekararan. Komu kolechin kitinye plotisiek chemitei Embu phase kei anan kole Nanyuki konait age eng yo anan kole chemitei olimbo Ukambani. Komuch ko kararan akomuch ko investment nekararan. Lakini amu kamaitinye naet inyendet koi chito ne labda kometinye naet nebo yotok ikere ko kiy neloo ako neu kabwatitoi. Amu lakini metinye say ile ara ngoro akot nebo akot yobo Nakuru netos ayokte chi alechi ipkokerwo saker ngot ko kiy netos investan. Keker kele kararan kenam kadini biik cho keingian komie amu tugetab cooperative age tugul ko members. Akot ngevoteni ko members. Konyolu kenam komie asikenyoru say asingeyakivoteni kingen kele kingen anum. Ako yakiyae policies kingen kele ongeyai kuni ngeakinvestani keinvestan eng tuguk chekingen kele torete. Ko kursenyu ane alechini ma official a member nguno nebo kadi ane. Amu kikeregistan kadi ako kikotononchigei ako tinye website nenyi, tindoi systems chechiket. Manageni online, manageni your account. Iwendi online ak managen your funds. Ikere your funds oleu and everything. Iyoktoi rabinik iboisie ngoka World Remit ngoka ne kawaida platform cha iboisie. Lakini iwendi system portal neng'ung'et ak imanagen ak ikere your funds, ikere ole betoi. Ak ikere lo ngami yakuni my monthly remittance kouni. Wow. Ko kikotestai kadi kunotok ako tesetai komie mi eunek chekororon chekingen kele ako tinye 10-year plan. Tinye 10-year plan nguno ne kuya kokamwawech Ken kowendi komie ako aligned 10-year plan ini ak Vision 2030 ako aligned ak the Kenya Kwanza plan. Ko ain bawi ko konyor chairman ak treasurer CS Chelugui ako ngamwa kityo awere kitikin ale mi ngalek chemyachen chebwone. Ko ongechut akenam lapkeita. Kongoi. So kiongozi amun kakoba saishek ikere kitinye karibu dakikaishek 5 kimoche kityo kele itakan this opportunity mongen ale kokitaune ose kokonech punchline ak kikonech punchline akatar amun kakoba saishek ana ne ose Unotok kongoi ane kityo kawech kongoi neo niteta nyang muren igorta nebo kong'ete betutab amut
ak betutab rani. Tom keruye kong'ete ketete angen ale Chepsiror kocham keruitosi saisiek 2 saisiek 3 akiro kele kesulda. Amoche alech kongoi toekchok tugul akoi taon nekimi tugul eng studio ak toek kora chemi oret kora biikab Melbourne kotesetai kobendi. Amoche kityo abwatyi biikchok ale oyie ongetokchigei olimbo kebeberta nebo Melbourne Australia keselebreten 1 year ang olimbo tarik 22 kemi kebeberta nebo Melbourne. Amoche kityo president kora sitimwowech ikonech punchline ile tos itinye ne koikurkotwech fans ne anan tos ne netos imutwech kebwa Western Australia. Amoche kokechome ketravelan akemeche reason for travel. Tos itinye ne akitwek neng'ung Western Australia amu kingen kele next year betut neu ni imi kora Western Adelaide kala nenyo. Yes. Kongoi. Hosea. Keteb swali ko ngawal ing nwokindo ale kitinye events chekororon chemite tai. Eng weekend nenyone ketinye dinner ne special nebo biik chekotakoitu Kenya. Missing ko wanafunzi. Ketinye dinner nebo jioni nekimeche kenaigei. Yes. Akemwochi kelechi achek ko kikitwek ako kitwek kouni. Ako mi services alake kora cheuni ak ni. Yes. Available chemuchi boisie. Yes. Ketinye dinner eng weekend ni. Eng wikishek aeng chemi tai ketinye a talent afternoon. Yes. Ne headlined by Pastor Dr. Joel Kimeto. Yes. Ketinye an afternoon, it's a family day. Netinye events chebo lagok ak chebo chitugul. Ako kitoche chitugul. Eng betu eng May ketinye events chebo welfare. Yes. Ketinye events che lined up akoi kwenyi. Yes. Gala ko wikit nebo aeng nebo arap 11. Yes. Jumamos nebo aeng nebo arap 11. Yes. Konde diary nengwong ngokasech biik cheomi Kenya ko yoimeche inyo Western Australia kesome terorchi yoto yobo November arap 11 yo. Sinyo sikemuch keselebreten tugul gala. Kongoi. Kamache kityo eng 1 minute imwowech punchline. Itinye tos golden advice neng'ung anan ng'olyo nebo chitab kutit nemwochin inye ileni ng'olyonyu anene eng chitab kutit nemi emet age tugul anan nemi Australia. 1 word. Mangen ale kakalya sile mangen ang'alal kutit anan tos ng'alali twoliot. A mwalimu nebo Kiingereza eng Kenya ako mwalimu nebo Kiingereza eng yu. Ko kameche amwochi biik chok chebo Kalenjin alechi kararan emoni bo Australia. Ako ngot komi lakwa neibwoti komanda oro Australia ko agenge eng emotinwek chemi tai chenyolu kobwa. Nebo aeng asome alechini ngobwa emoni kaikai ongechut associations chechoket chebo biikab kutit sikiumegei. Nebo somok sigik ngokasech nga kaikai kokochi lagok rabisiek chenyo kotoretegei kotomo koit system. Very good. Thank you very much. Ko eng ane ko punchline nenyu nebo betutab rani ko amoche kityo ng'alale ng'alek chetesetai eng emenyo nebo Kenya. Kokotestai ng'alekab maandamano. Amoche kityo clarify ale kotesetai maandamano eng emetab Kenya ko effects koitu oli. Kikong'etin biik cho especially middle class. Ako middle class kengen tugul kele middle class ko chechang cheimutu lagokwai komanda emotinwek chebo sang missing eng biikab kutit ko chebwone Australia. Kotesetai chemarget kuni kotindo impact eng visa application chebo lagok chok. Kimoche kesamwa kele kotesetai ng'alechu kochutei ng'alekab visa eng oret ni. Mi kit nekele risk factor nebo iwege gaa yo kenyoyu as a student. Ko kit nekiconsidani yo kikere ng'alekuk chebo visa. Kimeche keng'ololchi kandoik chok kocheng oret nemuch ketononsi ng'alechu ak ketar ng'alechu bo kambaget chebo maandamano. Amun achek chekimi oli kotinyech ak chemi gaa kotinyech chebo biikab kutit. Nganda makiyoe maandamano eng Eldoret, nganda makiyoe maandamano eng Kericho, nganda matesetai maandamano eng Kapsabet akoiten kotesetai maandamano eng Kenya. Ako ngemeche kemande sang kou lagokab Kalenjin kemwoe kele kibo Kalenjin lakini kibo Kenya. Kotinyech ng'alechata. So kaikai biik chebo kutit kandoik chok
ak chi age tugul nekose nebo chitab kutit ongecheng oret nemuch keng'alalen ak ketononsi ng'alechu bo kampaket amun tinye tugul. Nebo let ko yo kakomwa biik chok obwat emetab Australia koek emet agenge chemuch iyokte lakweng'ung anan iwe chi as a skill migrant, as a student, anan ko ing oret akot nebo tourism inege komuch inyo emetab Australia. Kongoi amache kitar Osea. Kongoi amache direct olimbo studio.